Baya bro, norok bu zoto no nukuna. Besa api bamani rok. Fia, serai api ke asaimani rok no. Fia ba, twins borok rok no. Badol rok, norok saida man. Serai api ke asaimani red. Fia, percentage. Agini seifano, tabok ni jorawo. Tebu bangai tongka hinai. Fia, increase ngai tongka hinai. Teyabo, painai next generation wo hinke. Tebu bangnai hinai. Tei norok saida man. Entire world ni, zoto ni se use khaijane bumung. Shaboni bumung. Fia, tamo bumung. Hi, ang norok ni bayap. Kok borok amazing fact. Tina ang norok no, belai interesting. Tay unknown fact rok no, kok borok bay, sai kenari wanu. Abagi norok gadali tongdi, ane o video bay thak zora. Number 5. World population. Jungzoto no saimanu, world population more than 7.5 billion hinai. Fiaba, world for 7.5 billion ni sefan kebang. Borok tongu hinai. Badal rok, norok saidaman. World ni, joto borok kantek by kantek nanglai basa laikanke besuk kebang jaga nanai fia besuk kebang area nanai abongka almost 500 square miles abo kaisa Philippines ni city Los Angeles by baksha nai mane world ni joto borok ro kantek by kantek nanglai basa laikanke abo kaisa Philippines ni Los Angeles city wono sak by nai according to National Geographic. Number 4. Coca-Cola. Dolrok norok ke bawaisa se Coca-Cola de nungkha of course no joto no nungsak hayade but norok shaide man amo hai countries butongo je aro jagabo Coca-Cola sima nungya a country ni mungkha North Korean te Cuba abo ni reason singke Coca-Cola to kaisa America ni company te North Korea te Cuba hinke America bai business ni lenden no problem unjak abo ni bagai abagai no nang North Korea wa thangka hinke online rok teifano Coca-Cola order ruita numdi haya hinkele nung police ni danda masanai fia zelo mahapnai. Number 3. Fertility and mortality rate. Dolrok norok ri bisingo taklai bisibo ke bokai jang namu sungai rok detong tongkha hinke tolao comment khlai sadi but norok saidaman entire world for every second wo khorok busuk sarai asai huitong abongka every second wo no 4 babies fia 4 jon charai every second wo no asai huitongo tabo ke norok calculate khlai nai sidi salsao hinke 3,45,600 sarai asai nai te 1 year ni kok sakan ke 1 year o hinke 130 million fia 130 million sarai asai nai te mortality ni kok no sakan ke abo hinke every second one 2 people fia khorok ni borok thui tongo te yearly calculate khai kan ke abo ungnai 55.3 million people mane 55.3 million borok mane world for mortality ni sefano fertility rate si belai no kebang abagai no kaijakna sekang sakni life no success klainari dolrok bini pore se kaijak di tangai hinke world for thangai tongnani belai no competition. Number 2. World popular name. Dolrok norok ni real name tamo norok tola comment khlai sai mano but norok saida man world ni bu mungno fia bu mungno joto ni se gabang use khlai jakko kha norok ke songui tongkana John James te Mary rok no ngai hine hayade ang norok no sai riwanu je sekango hinke John James te Mary rok no most popular name tongmani but tabok hinke brok ni record no sabai rukha kaisa bumu abongkha Mohammed Idol rok amok kubai no world for 150 million borok ni bumung no Mohammed hinai tongo. Number 1. Twins baby. Serai Afrika asai mani rok no to jeng joto no nuk laika hayade tei jeng song layo masa musu borok si serai Afrika bau rok hinai hayade badal rok norok saide man serai Afrika asai mani red fia percentage agani seifano tabok ni jora osi belai no bangai tongka hinai teabo phainai next generation wo hinke tebo bangnai hinai I amok kubai no dol rok statistic 1915 to 1980 wo hinke twins baby asaimani rate only 2% si mane apro ni jorawo 50 jon sarai asaimani bisingo khoroksa sarai afike asayo abo 1995 wo hinke 2.5% o ngai kha te 2001 o hinke 3% jora increase ngai kha te 2011 o hinke 3.3% jora increase ngai kha mane 2011 o hinke 30 jona sarai asaimani bisingo khoroksa sarai no afike asayo abo phainai next generation wo hinke teibo bangnai fia bare nai science rok hinke amo haisawo older women rok fia kisa boys ungjak bari rok twins sarai no besi bawo hinoi fia sarai afino besi bawo hinoi tei in vitro fertilization bo belai no roles khlayo sarai afi asaimani jagao
Norok ni bisingo biology student ok tongka hinketo of course no saiman nai in vitro fertilization rok tamono hi hambai norok no ane o video no pai thak jora nai to mani bagai angkha khlayo norok ane o video ni tro isale knowledge man khana hi ne te norok salbro no kok borok scientific te educational amazing fact nai ni musukan ke ane o channel no subscribe khairi di video no like khairi di te video no joto ti prasa no share khana ru ta pok di norok no belai belai ke no hambai